Yes, turashuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe rero nkuko mubimenyereye tugenda tubazanira amakuru agiye atandukanye. Uyu munsi tubafitiye amakuru y'ibihugu perezida wa Amerika yatangaje ko bitemerewe kwinjira mu gihugu cya Amerika. Turebe uburyo ibi bihugu bavuze birimo Kongo bitemerewe kwinjira mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umutwe w'amagambo bavuze ngo abaturuka mu bihugu birimo Kongo bakumiriwe kwinjira muri Amerika. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakumiriye abaturuka mu bihugu 12 kwinjira muri Amerika bitewe n'ibikorwa by'iterabwoba bibikorerwamo, kuba bene gihugu babyo bakoresha nabi viza no kuba badatanga amakuru yabo arebana n'umutekano. Bakomeje bavuga ngo mu butumwa yashyize hanze mu ijoro ryo kuwa 4 Kamena 2025, Trump yasobanuye ko igitero cy'iterabwoba giherutse kugabwa mu gace ka Boulder muri Colorado kigaragaza ubukana bw'ibibazo biterwa n'abanyamahanga batubahiriza amabwiriza. Ati mu kinyejana cya 21 twabonye ibitero by'iterabwoba byikurikiranya bikorwa n'abafite viza zarengeje igihe, byagabwa ahantu habi hirya no hino ku isi. Yakomeje ati niyo mpamvu uyu munsi nshyize umukono ku iteka rikumira abaturuka mu bihugu birimo Yemen, Somalia, Haiti, Libya n'ibindi byinshi. Ntabwo tuzemera ko abashaka kutugirira nabi binjira mu gihugu cyacu, kandi nta kizatubuza kubungabunga umutekano wa Amerika. Abaturuka mu bihugu birimo Repubulika ya Kongo, Afghanistan, Myanmar, Chad, Guinea Equatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen nibo bakumiriwe kwinjira muri Amerika mu buryo budasubirwaho. Trump yasobanuye ko ibyinshi muri ibi bihugu byanze kwakira abaturage babyo batujuje ibisabwa bari Amerika, ibindi bikaba bifite umubare munini w'abafite viza zarengeje igihe. Uyu mukuru w'igihugu kandi yakumiriye mu buryo bw'igice abaturuka mu bindi bihugu 7 birimo Uburundi. Ahangaha ni mu buryo bw'igice, sinzi wenda icyo bivuze. Uyu mukuru w'igihugu kandi yakumiriye mu buryo bw'igice abaturuka mu bindi bihugu 7 birimo Uburundi, Sierra Leone, Togo, Cuba, Turkmenistan, hari ibihugu biba bigoye cyane kubivuga, na Venezuela. Yasobanuye ko bambuwe uburenganzira bwo gusaba viza zishingiye kuri porogaramu nyinshi zitangwa na Amerika. Mbere y'uko iyi nkuru isohoka, hasohotse inkuru yavugaga uburyo Amerika yahagaritse gahunda zo gusaba viza ku banyeshuri bo mu mahanga. Yo yaragiraga iti ubutegetsi bwa Trump bwategetse ambasade z'iki gihugu guhagarika guha gahunda abasaba viza z'abanyeshuri mu gihe burimo gutegura gukaza uburyo bwo gusuzuma imbuga nkoranyambaga zabo basaba. Mu nyandiko yoherejwe za ambasade za Amerika, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio yavuze ko ibyo bigomba kubahirizwa kugeza hatanzwe andi mabwiriza. Ubwo butumwa buvuga ko kugenzura imbuga nkoranyambaga bizakazwa ku basaba viza z'abanyeshuri, ishobora guha akazi kanini za ambasade za Amerika. Ibi bije mu gihe hari ubushyamirane hagati ya Trump na zimwe muri kaminuza zikomeye muri Amerika. We abona ko ziri ku ruhande rwa ibi bije mu gihe hari ubushyamirane hagati ya Trump na zimwe muri kaminuza zikomeye muri Amerika. We abona ko ziri ku ruhande rumurwanya. Trump avuga ko zimwe muri zo zaretse kuri kampasi zazo hakaba ibikorwa byo kwanga no kwibasira abanya-Israeli, kandi zifite uburyo burimo ivangura mu kwemerera abanyeshuri kuzigaho. Iyo nyandiko ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yabonywe na CBS News
ikinyamakuru cyo muri Amerika gikorana na BBC yategetse ambasade za Amerika guhagarika abasabye gahunda zo kwaka viza zari zitaremezwa, gusa ko abari barahawe gahunda bategereje zo zakomeza. Iyo nyandiko yo mu rwego rwa diplomasi ivuga kandi ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irimo gutegura uburyo bwagutse bwo kugenzura imbuga nkoranyambaga no gushakisha amakuru ku banyeshuri bose basaba viza. Ntabwo ivuga icyuko gushakisha amakuru kuzaba kureba. Abanyeshuri bo mu mahanga bifuza kwiga muri Amerika ubusanzwe basaba igihe bazakorera interview kuri ambasade ya Amerika mu bihugu byabo mbere y'uko byemezwa. Amashuri menshi acungira ku mafaranga yishyurwa n'abanyeshuri bava mu mahanga kuko akenshi bishyura arenze ay'Abanyamerika. Amashuri menshi acungira ku mafaranga yishyurwa n'abanyeshuri bava mu mahanga kuko akenshi bishyura arenze ay'Abanyamerika. Kuwa kabiri abajijwe ku bya viza ku banyeshuri, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Tammy Bruce yabwiye abanyamakuru ati dufata nk'ikintu gikomeye gushaka amakuru ku muntu uje mu gihugu kandi ibyo tuzabikomeza. Ubutegetsi bwa Trump bwahagaritse miliyoni amagana z'amadolari z'inkunga leta yahaga za kaminuza kandi butangira ibikorwa byo gusubiza iwabo abanyeshuri mu gihe abandi ibihumbi viza zabo zateshejwe agaciro. Byinshi muri ibi bikorwa inkiko zari zabihagaritse. White House, ibiro bya Perezida wa Amerika, ishinja zimwe muri kaminuza muri Amerika ko zishyigikira ubuhirimbanyi bushyigikira Abanyapalestina kuri kampasi zazo n'ibikorwa by'urwango ku Banya-Israel. Amashuri makuru ashinja ubutegetsi bwa Trump gushaka guhungabanya uburenganzira bwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo. Kaminuza ya Harvard niyo yibanzweho mu kibazo Trump avuga ko kiriho. Mu cyumweru gishize ubutegetsi bwa Trump bwambuye Harvard ububasha bwo kwakira abanyeshuri bo mu mahanga cyangwa kwakira abashakashatsi bo mu mahanga. Umucamanza ku rwego rw'igihugu yahagaritse icyo cyemezo cya leta. Icyo cyemezo cya leta nicyemezwa gishobora kuba ikibazo gikomeye kuri iyo kaminuza, aho hejuru ya 1/4 cy'abanyeshuri ari abanyamahanga. So rero andi makuru tuzatugenda tuyabagezaho, gusa mu byumvikana kwinjira muri kiriya gihugu ndabarahiye ntago byoroshye pe, ntago byoroshye. Reka dukomeze tubitegereze turebe.